kanisa ya Kabale Full Gospel Church aho bamushendekereze na convoy no kushemerwa kukikomaka ga Bishop Abelson aho mukoro kubeire ishabareberezi ashoborere ngwe kirikuretera abantu ukwanga kusiima Ruhanga nabo mwetunguro ukwemanya hamwe n'ubugome tukolere bikuru mukama natkorra byinji na yasani dokwebasha konga shemirire kwebazibwa waliwe bitunga bisatu arwe bintu bisatu aha ebiretera abantu obutebaza ebirikuletera abantu batasima yenda kubyogerako mangu ninza kubigamba hojuwajuba tulabo bekimu kiyinza okukwatako obuntu okamanya kimwe kikaba kige kyawe. Number 1 ekyokubanza it's our pride. Omuntu nagira ate shemire kukitunga our pride. Bishop Abelson oberutayisisha abareberezi agizirengwe kanisa ya Ruhanga ekine kizubu cy'abantu abatari kwikiriza ngo Ruhanga roho haza kigarire nkereza yabeshemwe nyuma cyawe kirukira kuteganisa kanisa omusiyona n'abantu obutikiriza ku Ruhanga roho emirundi mingi ebintu byese cyarengeze ebintu byese obwiga bwenzere kumera ikigambo cya Ruhanga no kubikiza amani abantu besigire ngo sitane nekora okukira Ruhanga icyango cyone cy'urukorwa bakekera sitani no muntu wana kubaje bajya ngo bagire anda konkanyo nikiriza ngo je ngo bamanya ngo Ruhanga ni wakomoka ibintu byone bakabire kwasagita gatakuteganisa umuringo nuko kumwe waberera y'umyishengera habwe cyange cya Bushenyi ngambira kugira urugo burunzi na munonga amakaga bagarumarunzi ndakuzabana bari abamugasho ukanda bekitinisa ubutwazaje winaye kubona buruka burungi bw'umusheja na n'umukazi bakeshanga barungi kiretera abana babona uko bahurira kuko zomuka washanga umwana ariyo mwibi umanye guhinde eshobe twire mu mukomo so mbwene kejeka no kurga Bishop no kuwahurira niwe kwa no biyahurira wenga ishe Bishop nyina Bishop numureba hanuya amyaka kinana nena nura kwa kutwaza abakamwana bamuha bashikira mukoro gubagambira ibintu byakubasa kutungure kanisa ya Mungu hamwe no kwindura imitwarize y'abantu cyakubasa kuyamba ihanga ryitu ya Uganda kaba mu buteka no kushima kandi tukeyongera kubura abantu amazima g'ikigambo cya Ruhanga bakahinduka bakahindura nteka n'emitwarize bakatina era wabona ukore no chikora ukore no bika kandi wano bika no ukore bitupasa kurebera no sibishi kuko washirumuka wote no kurebera no focus zakanga nisho na bine bya bikwatireza kandi kindi cyo kwasa mukamo kurangwa hikaye na Ruhanga ukereza mani kandi kutimuka na yine yamba muno amukoro guhabiriho kushakuze myaka kinana nena yo mukayikuru Justina Nkambi kandi wishemwe mukayikuru gu azirengwe myaka yashye munsi takashambanaga takwiba kandi takubeherera abantu ati nuko kwiga abantu bona kugendera mu muhanda murunzi ukutine kibi uteriho no kutina Ruhanga tibiga bandi bahabura utakorobwa amaraya bahabura utabeherera batahi babo imbaburo kugera rukundo bakakumana bakundana ishabareberezi Patson Paulo yayongera higa abantu bona kumanya ngo bwenze ubwiga ubukama n'amagara hamwe n'ibindi byone birunzi nibirga Ruhanga Ruhanga nayenda ngo yecreze and recognize